masisi mkatoka. Batata tuko bale. Mama tuko bale. Mama ti. Mama sabile. Tata watele kaso gazila tujatira. Watele kaso gazila tujatira. Tata watele kaso gazila tujatira. Tata watele kaso gazila tujatira. Anakomo wabibangu so gazila tujatira. Tata watele kaso gazila tujatira. Wanuneno sana tujatira. Nsanga pele tusoze la jambo litono kufumia nganga utofika kalulendo yantalu basibanongi sansilu zetu ukemba subayitalala wabo kutukanga tangu yeka kusanga siachama beni karimbu baluwa pika ya yala mkatana makanda mandoti usolo bangi mutoto bangi yakasugulu 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 Mfulagashi buntangu ifweni buringunga tele makesa na makesa mavugana bwana timfuka chabanzauni ku biloria banzauna nzaba mini vugana ku keta biloria ni mutelati wabele mwana fioti wabatazo tutu seka bangula nzau una tata tante wabisambu byani matoko zindumba bakotele emu bisire emu tugana luzolo lo mikamyambwa tugana luzolo lo mambumbu ngachi beto tazura sana tata nlemvo wasambu tintalomba ambe nsatuna tumobingule mingi satuna zonza pe babwingi wata tuluka kule yoga bagiri mbabi unena pe buguna masese mamingi mole matatu mandombe masikama
Masiama masikira mkumbu wako. Enka sukulu. Echa. Enka sukulu. Echa. Enka sukulu. Echa. Tukundrifu. Mde kupesa mbote na batata ntumwa batata omonye kwa batata pasteur ni yenge keno bala ezole mde kupesa mbote kwa mama mbikudi kwa batata ntwadisi kwa misiki ngoma ni yenge keno bala ya tatu mde kupesa jaka mbote dibundu ya vimba kwa batata kwa mama kwa miziacha mfina ya langu ya miongo ya masa ina mume kuzaba ina mume kuzaba ve ni yenge keno Ibudu mkemo Mazani muna yenge. Ibudu mkemo Mazani muna yenge baba toto kwa kutozeka. Mutu Utumetengeneza ya kazi ndandiko ya kibandi Zola niti Yenge Zola mchima kwa vimba Mukuma Eye yemono ngunda ya majangu lukulu mananga Mukulu mananga Ngunda ya majangu lukulu mananga Mukulu mananga Eye yemono ngunda ya majangu lukulu mananga Mukulu mananga Ngunda ya majangu lukulu mananga Mukulu mananga Eye yemono ngunda ya majangu lukulu mananga Mukulu Zambia mpugutuka nukarunga tuzololo kamba yefutula simbote setuki ndumana maseye ngudumana kajengele kwa mvula za Kongo kwa ntinda za Kongo kwa biba za Kongo kwa misiechi ya Kongo kwa kanga za bantumba kwa kanga za bamvungi za ngudi kwa kanga za bamvungi kwa kanga za bintwadi kwa kanga za bimbikudi yiko misadi vya junsono yanama katika vuma kiaki kwa matata kwa mama iko mingi daiza da fumu va batoto tamu tikeno Yenge keno Zola mchima kwa viva Mukuma zanya mputukani Matondo kamwana Kongo Kembo kazani na mayengele Yenge baba toto baba zola sana Mato, tuko ndini Jaka Mato Meni tata ntuma fils empereur Meka kwanje kule Kongo Meni lion blessé Ulu waga lion blessé Meni Mwana tata Chris sagala uko mwana tata ntuma fils Tukuba mene empereur Dibundu kena nanga Mubana na padla Dibundu ya mkubana nanga Donc vous me faites mukanda le 31
pour que la fongoda de boulot mais pèse là le ben que vous toujours faut ben que vous telle fait quoi ben faut pas mener c'est le bon man pas que sokolo echa segundo que on est à Tatouma Kala à Nouvelle Alliance les élus nous au Congo quoi mané Zambi wabonga wasa menu muke tata patriarche na mbongi kiminu kuna mukele mutindu conseiller yao kaka nekuvana na bubu ibubu ngeta kumbu ya munu tata mantezolo kebanu kwa mane ngeta yenge kuzulu yenge batoto yenge kuzulu kuluba Kongo yenge na Kongo Zambi wabonga Kombo nangai ezali ntumwa Yambi Rodrigue Tibu Lukuba mane nazali pe kuna na arrêt au sud du nord na Denisia na Zangu tozokamba kuna na Mvolosi ebe tozokamba pe kuvuka ya communauté des églises du Saint-Esprit sur la terre Lukuba mane mato Nzambi wabonga wasa tukuba mane tuleba kane ngeta beto ni batata ntuma mavungu mfumuri mulwangu mosi kele représentant légal ya mbonga kimpebe mutumbu la kingunza mwenza ya mbimba kifuri ya beto kele na paru kostonkwa zababonga wasa Ibu na balongo ti chia mulongo haleluya kwa mané munu ni tata ntumwa miaka zulu ki nige kubamaka ibundu kena Luesi na paroisse mpungu tulendo tu kwa mané Diba ke ya kufua ke mosi na kati ya beno tata ntumwa nzonzi yani kela kabe makayabu en face ya sapeur pompier de Boulou Mané Zambi wabonga wasa meni tata ntuma baswamela Chris Bartel njena secrétaire général national ya mbonge kipebe mutumleke ngoza unza ya vimba kifuli ya mundu kena nzulu kwenye na tister mbonge mfumo mpu ilukanda tukwa mane Ibu balongo tukuba mané munu tata ntuma mané nina kuba mané ni kumbo bazabila munu tata ntuma mané nina Bron kumbu ya munu kita tantumwa kodi haba chimbada kuba mané ukele ntumwa mundu ya munu nke religion congolaise ngunza paroisse kimpapita betekena utea dépôt ya Braliko na Manima kuna betekele yenkasulu Nzambi wabonga wasa tata ntumwa makaya mbonge abakulu ba Kongo tukuba mane Mane munu malela bazintu mwa tata mkenge question isaka ngombe susu na ngofo na nouvelle alliance des élus Moussa au Congo. Zambi wabonga bakulu ba Kongo na mukuma fumo betu batatu molele betu bakulu ba Kongo tukuba mane Makesa nke makesa nke Dibundu ti kumbwa munu mbunda ya Twika tata tuma ya Twika mokele korno moketwa lisaka mbogi kikuliketi na mbanza ya vumo
Akesake. Kibon Alléluia. Kumbi ya Mungu tata tachi Fabrice Roland. Bokele Malena Masitumwa. Mwana watu alisanga na tata patriarche kuta pala. Nzambe abonga. Bunda balongo kembo. Kibon uti. Atondo. Bokele tata Omonye Guy Mavungu Gislain. Bokele na communauté Amour du Christ. Temuke na butwa disa Mbongi Tia Ankriko. Jibunga Kim. Alléluia. Alléluia. Nzamabonga. Moyo kitata malira na zetu mwa tata kiindi. Ila ndogo sabina kumbi ya tata kasha. Mukena kutoadisa imbomi yetu muna mbaza ya matele. Mukena kati ya temple na vanguza universelle na kutubula kitendo kuzenya vini. Nzamabonga. Ibo tukomane. Ibo tukomane. Mumu ni tata omone spiro. Mingi dijame kuzaba de primo kota kwago bameleke tata omone spiro. Tukomane. Yake mwana ya tata Jean Felix Kula. Tumango mbako. Na batata omone Christ. Tukomane. Thank you.
Yani vovaga na bao mutindu yai ni munu nzamya mpungu ina mipa ikisa binu na ngipiti na kuwaka vava na mbandu ina ngipiti me kusumuka na bansambululu ya mutindu na mutindu alo mbazi ya ngudi na lulendo yani musita mpungu vana kwenda pasisa shakri makanda na kimbeve ya bao nsambululu ya bao na kupaika na ngipiti na kukwenda na bantutu ya bao ya nsilulu dogo mutindo mosi na beto pepe na kongo ntango ina kaka beto mepaika kuna na ngipiti bameluaka kuna na manza ko tuko bane konsi
Sika ina kuenda kabandinga pina bamakanda tamampungu telimisaka bambasi ya nguti. Tobisimi ya nguti lendo ina mefuana na pena kutualesa banjinga pena bamakanda yina. Tukuba mane. Ngeta. Metamampungu pesaka kisalu ya kimpeve na inza ya mvimba na mbazi ina ya nguti ina peto bangunza ke bokilaka mfumo kimpeve. Mfumo kimpeve n'est que le Christ cosmique. Pourquoi mané? Le Christ c'est pas Jésus. Le Christ c'est pas Jésus. Le Christ est un esprit universel qui ne connaît ni de race ni de religion. Pourquoi mané? Mfumo kimpeve nyani mekusaba bandinga ve yani mekusaba kimpeve ya bandinga ina ve yani ke universel kana yani mekukota na kati na nge mekusoba yani mepesa nge pe kisalu. Donc mfumo kimpeve ni yani kotaka na mfumo kimbangu ni yani pe kotana na mfumo machua ni yandi pe kotaka na baina beno mekusaba sepa ba Krishna ba tusala baina bana kwena basisa ba mapundu ina beno mekusaba na inza ya mvimba selo bandinga pena ba makanda yani bana bana kutombola ndinga na dikanda ina kimpeve ya bao pen sambululu ya bao na kikuapi ya bao tuko mane mfumo kimpeve mtu pe kusadilaka na kiteso gina. Parce que ni yandi nzambi ampongo pesaka isalu ina ya inza ya mvimba. Tuko mane? Voilà pourquoi peto mesaba telle religion telle du bundu ina basisaka yao entel. Ina basaka ya prophète entel. Ina basaka ya faso ya peto mekusaba na inza ya mvimba na mapundu nyonso. Tuko mane? Mena peto bangunza tuwese peto tambulaka beto kena yaka na kisindi tumbazi ya nguti ina peke sadilaka na kitezo ya mfumo kimpeve nina bake bokila mwanda kongo. Tuko mane? Ngeta. Babe noge yufula me tata ngeme kuzonza chimfumo kimpeve ni yandi kotaka na bambuta ina banako na zikula pepa mapundu ni muchindo ina nina beto bangunze ni kuna na kuzonza mutindo yeke le kingunza est la seule voix au monde qui n'a pas de messager. Nzambi bonga. Wasa. La seule voix au monde qui n'a pas de messager. Muntu vena dayao. Mais c'est en ligne directe depuis kuna na ngibichi. Kaka na lubambo. Nkembo wawe. Ya ye nkembo wawe. Nkembo wawe, beto kungi pitikada bele nkembo nyaya. Nkembo wawe, ya nkembo wawe, nkembo wawe, ya kange pitikada bele. Nkembo wawe, nkembo wawe, nkembo wawe, beto kungi pitikada bele nkembo nyaya. Nkembo wawe, ya nkembo wawe. Betu ke yibilaka yana punga yake mubambo chini kuna betu katukaka ni kuna yakatukaka donc na kuzonza ti entel muntu kriyeke nguza yikelefe parce que point se betu tambulaka ina tamampo salaka na betu bandombe betu kena argonje ngolo ina niki mwanda Kongo kesa dilaka pele kitezo ya mfumo kimpeve. Tuko mane. Mfumo kimpeve mekusala mekupesa kisalu ina na bandinga na bamakanda kena bambazi ya ngudi ke kusalaka. Ngeta. Ina bake bokela bazintermédiaire. Tuko mane. Ngeta. Voilà pourquoi babelo geta na bamapundu kaka bake invoquer que bassin yake nsambululu ya bao mutindo mfumo kimpeve tuwalisaka na ndinga ina pedikanda ina beno bingulaka mutindo yake. Ngeta.
tukumane Yeta. na beto pe yani mekupesa kisalo yani melakisa nsambulu ya beto kingunza mekansi yani meboira diaka kitimbu mmosi na kachukuna samu na kulungisa kutatu ina mfumu kimpeve Zulu mwanda Kongo gekuna meyani mitini misa diaka kitimbu mmosi tukumane Yeta. ni kitimbu ina ya buntumwa kitimbu ina ya buntumwa ni yau bema setarisa beto mpasi bubu yai na kati ya mabundu ya beto na ina beto kena kulebanaka kubambuka ke yake le kitimbu meke ashu samu na hiki tukuba manene Yeta. bubu bantumwa beto mekuma mingi mingi ke talaka le fait que ça amena di bundu ya ngunza obligatoire mo fonge vanda ntumo alors que yake mabundu faso mabundu nyos tukwa mane Yeta. mena buntumo ni iki tuntumo pe ni nani tukwa mane Yeta. handanga tezulu changu mugonga kwa betobala tenda tezulu changu yebo kwa betobala tate tenda tezulu changu amshikile nomo tenda tezulu changu mugonga kwa betobala tenda tezulu changu yebo kwa betobala tate Tenda tezulu changu umagonga kwa betobala tenda tezulu changu yebo kwa betobala buntumwani yao mazetarisa beto mpasi kuwa na ntama yavanaka onoba ngunza beterezo labe kusamna na bangunza parce bangunza bao bandoki leba befuganaka mbunene manimo mutu fwende kufwa au abantu kena kufwa diafe tuko mane yamekuma mena mabu masifo babantu ni buntumwa bete nyonso bete mezaba ige bete mekufugana pa bayaka kamizonza mimbo nene yai ikeka kalusaku munu bagena kupesaka yandi ya buntumwa ule nifikila kwani mjekondo porque baini sala mbundeni enene beno sabaka yao ntumwa bakebieka aviyanje tuko bane Yeta. kintumwa ke kidimbu ke butukana mundu yake butukana kati ya mundu donc bubu yeye mutansakalaka na kutambula lusaku munina ce n'est que normal parce que dimbu ineke na kati ya et ya zole kobeno sa abaka ke lusaku munu me luchila mbiekolo nga chibene geza abave peut-être bene que penser ni mbiekolo mbiega mamnyos ni lusaku munu me luchila mbiekolo mais bubu yeye na kingunza beto me kuma même na bamvugi na boba tambula lusaku il est passé mvugi. Il y a même de Ntumwa, ça tambula jamais le sakumuno, il y a Buntumwa. Mbala mosi, Ntumwa. Tuko mene?
ngeke vana na kacha egregori na ya buntumwa. Donc si mtu kina kutambula lusakumuni ya buntumwa yandike ntumwa. Kata ntumwa ntalamu kuzaka tuna kima ina nchini no level personnel. Beto nyonso beto mevana kuna singi mekuma malele bazutumwa abana bokila ba kabatata ntumwa. Yani lera ni kuza kuma malele bazitumwa bana bokila tata ntumwa. Tawe meluta ntumwa ene fwa kima ina. Na mekuma omoni. Tuko bane? Mais omoni c'est grave parce que omoni bazomoni na armée du salut. Et omoni c'est quand officier du culte. Pourquoi madame? Nga tibenge penser qui dit officier du culte omoni. Tout comme donc on peut dans ça là côté indikele bantumwa kena kacha chambre yande ndike na salon. Tout comme un pour moi ne se lève jamais, pourtant, sans pourtant qu'il ait une mission assignée de Banza Congo, Yamasu. Tout comme parce que moi, dans le Congo, il y a un peu de temps. Qui dit que nous avons un talent avec, nous avons un bako. Oko bubu yai, bangunza mesimana même bandosi ya mayindu. Même la maman, yana talama maman yami tunga tunyo ni mbotete 3 pastilles. Yani comme ngeve na pastille. Yani ke sola tunile. Yani ke talem na mu sifu mu ban faswe. Ba yani ke lotia na ndosi. Ba yani ke lotia. Parce que Dieu revêt ba yete talana yete zoza bitu. Pourquoi bana? Yeda. Lera ni lotia yao. Tata nsakala mu lota ndosi mwana bulwa tatili pile. Tata sina ku yindo le ado kitimbo me. Voilà comment Boussa ina masoko kwa beto bantu maseta ambula bidimbu ya kusabila mambo bantu maseta ambula bidimbu ina peke na kubongana nzuto yandi ina kila na simba na kache dikele tende kwa mtambo alors na manima mwana yanga na banzila bekangama parce que faut que nous abaya bino tambula bibidimu na kile mukutambula parce que na zulaga nge bana boya mantwala bidimu ke kanga nzila l'école kezingana mwana yanga na l'école na kunu yani mesala mutumbo tungena upesa bidimu bidimu lena kanga bino sima kwela bidimbu ke kanga nzile bisalu bidimbu ye kingunza ngeka mutu na tala ya ou bien parce que fonge vana na tenuina ngena ku se rendre compte que na kati kingunza pe ndoko alors que tenenge ba seta amula bidimbu ina kana kupunga be na nzutu kabuta bako depuis ba bien ka munu ba mambo nyonso bade kumutambula bidimbu yame kuma mpasi ngelo ata vesti ne keve yange totata pesange bidimbu ina bana kulunga ngeta beno pense kidimbu ye nene mutindu yina yayi ina mutansakala kena kutambula si ya kutananaka ve vraiment ba mikukunini ngulu yanzila telama ata même mutu na même na ndosi avec nzila kele venga ba bitala na kwa
siba mikutana na kwa kuseke yao kina nzila tuko maneno meno ntumwa ngekela maveka kangeke ntumwa edibundu yange singebekela ma ntumwa ngene kuma ntumwa mababundu yeso par contre ngene na tela ma ntumwa samu na kukula kaka dikanda yange ngeta nakache dikanda yange mvita lena bana ngulu ba mambo ke kuna ya ngulu bankoko sabika ka kubamaka trongolo yao na kusima asiki ya voilà comment kitimbo ya bundumo ke kuiza nange ndenge ke tela bandumo mission yange na kukula dikanda c'est pas parce que ngeme tela bandumo batoni ba couleur nyonso mekumenge mikawame kumenda meni tata ndumo abana betiki yifuna bandumo mission yange ni wapi yine mpasi mokubwa tuko bane yeta mais na kati ya kitezo ina ya keve obligatoire na kati kinguza tege bana ntuma parce que na kati kuna bitezo ke soli tatu tuko bane yeta il y a ntumi c'est pas il y a le boulevard ntumi il y a ntumi il y a ntumwa il y a lutu tuko bane yeta ngati kunokeza abave ntumi ni yandi na kupesa mission na ntumwa ntumi ni yandi na kupesa mission na ntumwa mission ni pesa ntumwa yine masoko na kusabila tu message ni kupesa ni masoko na kusonza ni na mekuma lutumi donc na kusonza ke ibuntumwa ni lutumu buntumwa ni lutumu depuis tuka muna tuka kuna tariye ndombe ngeta tuko mene ngeta kuna tada kuna ndombe ta taje kuna tada ndombe ta kuna tada ndombe ta ntumwa ni lutumu ngeta talaka wena mu lutumuko kundima venge kutambula ntumwa nga chingime nata ditadina kina nkata beto baka ve bidimu na kilenge yako beto na beno ina nipikana na manima mutindu zonza bakulundu beto susa ve beto tualisa kingunza beto pika kingunza tualisa pe pika kingunza tualisa nge parce que mezaba ya umfimi kimpeveke kuna mwana kongo ke kuna eba ndumwa ya nzambi pe et ça ne s'arrête pas là parce que nous avons mbasi za ngudi ina beto na boki la bisidi pe ya ngudi tuko mane bantu beko kene bidimbu ina beno ke pour la soit de mikisi ici mais tout ça parce que tout ça là dans l'ancien temps ça n'existait pas na kache kingoza tuko mane mais bantu beko na kene bidimbu ina mkisi ya yinsili na kuza zomzila yanji mkisi le na kuza zomzila nange faso bimeza aba wache kamishwa na ate kamishwa kuza zomzila nange nge kwenda zonza na tata ntuma nsakala tala majabu na ndotali bodo yayi pe yayi tuko mene ngeni na muntu kena miawelele kena kitimbo yina kaka ninge dia masezo za kuwa yana nige ntuma sababu na hiki mkisi kuna zonza na yandi mfe dogo buntumo yendi ndeka ya pa kia parce que il y a ce que kuna même mikiti meku saba yao il sika ina mekuma mutansakala
Bon, on va avancer, il y a un fait. Il y a une bidimbo, il y a qui paie. Parce que de toute façon, il y a un terminer la bidimbo, il y a qui paie. Parce que tu à base à ça ne peut plus s'approcher de toi. C'est un message qui n'a pas, il faut pas qu'on a chose le plus petit. Bah, il y a qui n'a manima. Qui comme ni pas où, bah, tu nous as vu clair parce que il y a un moukisi qui n'a pas ma, il y a quoi de s'approcher. Il y a un moukisi qui n'a pas boma. Mais peut-être on a un peu de ya. Betu kina boma ya bantumo yepe pouvé. Alors que n'entend malin ntumo na butumbo kaka, betu nyonso yo kuma ne kilingi parce que betu mekuzwa ntumo. Tuko mane. Et bon ntumo n'entend si ava nega yakufwa. Fonga fwa pour que ba lati sangela kidimbo ya ntumo. Ya vana vena ntumo ya moyo. Tende jezo ntangu. Sinon, on va pas tata, on va toujours tata. Pasteur, on va batata ntumwa yavandaka yakufua ntangu ngemefua ni à travers kuna valembo kilange tata ntumwa c'est l'homme qui salue ngeme sadila na mbanza le ntumwa est arrivé to ya moyo est arrivé par tata chula ngeta c'est tata chula tamula kidibina kuna nizonza buni ntumwa za moyo tukapieka tuko mane yego kababa ako ntama ina vandavyo siba ntumwa ya moyo betu masiku kupieka mesami neke bantumwa ya moyo betu futuka fete mani matushu na kata lubamo bankaka zonzaka mambo yayi ba jeune ke kuzanata yawe mesiba zabake ba jeune kuzanata ya nuwa pe ba jeune na. Parce que vous voyez la jeunesse de ce nous avons tout fait de façon mika imbwa. Il y a là ensemble que font ensemble. Tout comme on faut que nous soyons bien placés là. Mais tout va nous na kifanya ba mika imbwa, il na kena imbwa. Parce que là ensemble il y a na ensemble. Et si avant de ba mika imbwa, mais il y a na toto. Il y a là ensemble avec nous ensemble. Ame mo peuple que pour ça même moi. Ali munako? Bongo. Beto vana na kifanya mika imbwa ina kena nzutu. Samna là ensemble, il faut ensemble. Et beto ngaimba vana kulala na metelo. Ba mika isabika. Mais na beto beto na zomba, beto vana na kwa mika imbwa kuzave sini na megupa. Ube ina kena nzutu ya yaji. Baeke nduta kwa. Bayaka kan tuma fwani vana na mpando fwani vana paswe fwani vana paswe. Nchino lelembo batata na mama. Paswe la kanga meka manza kutambula kuntumwa, yani masoso sa menani dumuga, yani kuone na sulu, yani kujamati na ise ntoto, yani masoko na simba ina nzo lako na simba ve. Paswe na sasa kanga ni vana na mpa. Katia mko. Balona sala, pananguza kwa ile balona pandwe. Pananga kwa ile balona sala, pananguza kwa ile balona pandwe. Pananguza kwa ile balona pandwe. Pananga kwa ile balona sala, pananguza kwa ile balona pandwe. Pananguza kwa ile balona pandwe. Pananguza kwa ile balona sala. Pananguza kwa ile balona pandwe. Pananga kwa ile balona sala. Pananguza kwa ile balona pandwe. Ngeta. Donc on ne peut sous-estimer pas. Voilà. Si quelqu'un n'a pas été appelé, c'est que Jimou tu es mort. C'est que Mpando il est metté de mille qui dit bon. Si quelqu'un tout moi qui dit moi ngeni mbikudi ni mbikudi. Mais pour bien être nous comme on a bantu moi universel, dimbe fo nyos bisalu nyotu ya bizarre. Est-ce que les na salama?
Mais ban muta ndoma me batata ndoma bialange tananga ya mbefo. Mbefo yai kidimbu yai ni tata empereur mutke na ya. Yani ngena nguna mbefo na tata empereur. Na pa olange c'est bon. Ma mama. Mutke na tata ntuma linga yokulia. Sasa na continuité de ça. Mais kubu yai me kumaka zimbaka mbefo ngena tata ntuma la me bigana manyuma kuwa ende ntumu. Anchika se. Mulu chili yai. Yeta. Chibenani, muda sagala chibenani. Kama ni bone na God pregna sele, mulu chile. Do parce que na voiture, mulu chile. Même pas de zenani. Oh. Eh kuma ne sagala na mga choga ngekima. Oh. Choga chima. Ino ya mpamba. Ils n'ont pas le code comment choquer les vivants en question. Personne ne choque. Quand vous avez des sondages, je vais quelqu'un à l'époque. Mais ils ne sont tout mauvais choqués maintenant. Et puis vous dites là, vous avez fait les mêmes. On ne fait pas peur à la religion, ne vous passez pas dans le pauvre, qui est la salle de Roulanda, ici les beaucoup les bêtes. Y'a que vient du Congo, que vient avancer. Y'a que vient du Congo, il n'a que fait avancer. Donc vous avez aussi que le verre qui vont qu'un panou. Même panou, il n'a pas de kulomba na beto nange. Ni ya kulakisa kimpeve, kinkulu ya beto na baina beti na kwenda kutuadisa. C'est pas na kuzonza na baou que tata ntumo entele munu meluchile, ça ne passe pas. Tout comme beto kuendaka na mfinyu. La défaite tata ntumo antala na kwenda sala manifeste mfinyu ya EPC à l'époque. De fait tata Renard na tata mupupi répète loba bana wisanave. Mais nani ba sacerdoce ba kuluntu beto. Ntango nyonso tata Pierre muluchilange. Muluchile, tuko mane. Geta. Mitango beto kuma na mfinu. Tata Renard mezo tata ntuma ntala tata. Mambo ye banda ntama. Sadia na sala soni na dibundu tututu. Atamu. Tango nyonso kezo nzaka ani luchila muna. Antuka mumbu bia fomu zaba fa soni me luchila. Yani me fungula sac. Yami basta 2 papiers ministres. Na 2 stylos. Tata mupupi renge Bak. Yamune pe ya oui. Tata ndala, tata ntuma ngeta. Sala beto dicté. Na maneba bange contrôler ma faute, beto zaba nani me luchila. Mais moi comme Big ça se gagne dans Zila. Mais qui fingo. Fabriqué au Cameroun, vente au Congo. Il y a mes sauces à comme maman bien ko. Donc on a kuzonza mutindu ya. Muntu igela vele na zonda kama luchila mpangi. Ino ngena mezaba. Mpangi mezaba ya u. Ino mpangi mezaba, ngemezaba ya u. Parce que c'est pas toi qui faut nina. Ndio nikakike na kifuani masebulu ndio bengo bulu. Ngena talaga ngolo ne yampangi na talaga. Ngeta. Bele ngeke bo banda ntuma obiala na nsina lengeta la tai. Na maguzonze na malimbo o masebulu nge. Kurome kwe. Donc na kuzonza na kingunza muntu vele na zonza kandi luchila mpagi. Singuza kana zonza ka mu luchila nte. Katuka na dibuni na kwa sote hata ngeke muntu. Ndio ngana makedika yendi na zonzila mpangi nguza yimbi. Nguza ngana makedika ni na kan sichisaka kidimbu ya. Tula mpangi na kisika yandi zitisa kidimbu ya yandi beto nange beto zitisa bantumwa ya beto parce que salo ke ya nene yake mingi bale kaka lera metambula ntumwa yani makuma ntumwa yama se vingila ka bazone lera mekota meko enfant même kuyimisa ngi yimisa bia ona mekuma munu général mekuma na retraite tuko mané
Alors parfois que dimwe buntuma me kulmuka na kachinenge ina ni kubanda kisalu. Mamu ya kubanda kisalu nina ngemelenga tachi mume kumatata ntuma. Kakia diko. Danya dimwe ya ye oh dimwe ya ya. Emugane gana tambula kamfuma. Attention, Monsieur Van de Fête. Mpila tatu. Beto keba, beto nabe. Sika ina tata, tumbuta, asiku kuma, beto sitisa ya. Faut beto sitisa ya. Parce que c'est pas de nous à n'importe qui. Na kache bareka go seke kwani. Mena kuzaba asiki. Bi magego na kanga betu bidimu ni nzonzo lo yina. Apa ina ngengolo. Yani ngengolo be. Mulu chila. Musala faswe. Ni na yiwa na kanga betu ho. Zela. Benege wana tonga mbutan sakala. Beno kanga ba yinwa beno pasuki dimine masata ambula. Yina ngena wana tonga ine kumina ngeme. Ah, mais tu es là, il m'a dit. Mais là, tu es bascao. Mais tu es quoi? Il y a bon gars. Il y a bon gars. Papa, il y a bon gars. Il y a bon gars. Papa, il m'a dit que tu es ça. Il y a bon gars. C'est le moment où tu as voulu ton père ou ça va? Il y a bon gars. Il y a un balai avec les bambous, mais tout le monde a place. Parce que Zonda a tout manzonza. Ah, manzonza mbala kwa mwana zani nyemfumo wanguza. Bokila beto nyonso na stade nge peze beto bantumo. Bo abana beto. Angela mwana meno mama. Angela mwana meno ye. Angela mwana meno. Donc ngai ne sikela kitezo ina mutan sakala ke baka nge jour ngo vendre tete kana chaise ina nge vendre tete kakuna parce que ben ande ngi comprendre ba tonga ka faut que salaire moi fait et moi ne seulement parce que faut que salaire moi parce que ngi ntumo nge mekuma ko ne yeta yali bambuka baka en tule ne vendre kana chaise nge mansuna nge me kwende zone ane mkwenda pharmacie yani ko demander manganga bazon chibeti parce que on ne sait jamais. Je me calme de ça ni na betu na ya msato nganya kuchoka babima beno choka na bambefu bako na belo kaka ya kuenda si babima kana ngenge choka na bambefu ba belo kaka mais si la choka na bampangi nguza sala mbunende chibelo kuiza mukachoka beno betu ke kuiza Pourquoi tu choques à Séné? Tu comprends? Voilà, yaya, na bamuta. Yake moyen na kubangula, mais ça mon antangu, peme kuma mwa fiechi, mambo ya betu mesuka kwa. Bilumuke kuiza babetu ke développer diaka ya. Ina ke na makuto. Ina siba. Ya ye to mama, ya ye to mama, ya ye to mama,
Oh,
remise les cadeaux.
Congo.